ربي النغث والدي كبرني يدي يناتف الروح ضاع غرزك بولاني تمغلي أنا ربي النغث والدي كبرني يدي يناتف الروح ضاع غرزك بولاني تمغلي ورسايق حدث غضاب نودي قرب نغوري انا غورك نانا كفو الشدة في الليل تسوالي وذك مثال نوايد صب ويتسليم في الدون غل شغال نسني وذا شي تتمني تسوالي وذك مثال نوايد صب ويتسليم في الدون غل شغال نسني وذا شي تتمني نكتمو كل غز ولن إذني كفاية مطين أفوسي ويندي غرس الميلة وين تهدى تاكسني دوشورا يبويا غدد الطبة زمان وزمان تشينا أكشمت مرحبا يسمون كدرت الشهادة أتاكسني دي مرح يبويا غد الطبة زمان وزمان تفاح أكشمت مرحبا يسمون تقبل المستار مرحبا سي الجيران وذاك ديالنا وين تدرتي كوني تنشدان تسالدو الادب اسيرني ومعلال نتمنيا ونفو دي جازان تبغني تلقى الشر هذا المدان Donc Ramzan Bouazza, je représente je représente une association qui s'appelle l'Association algérienne du patrimoine, de l'environnement, de développement humain. C'est une association nationale, donc ça a 37 bureaux de wilaya à l'échelle nationale. Des représentants de la wilaya Tizi Ouzou. Donc ça qui est soit أقراض قصالح تجد تذي أنت تيس 71 لا كارافان لا 71 كارافان أنا نخدم نسوي لو بوت دي كارافان كي نسقرب ان ميدسان لو ميدسان فير لو باسيون نينس نسقرب مجاي صمودين نينس دونك نسوي اون توش بريسك توت سورت دو سبيسياليتي نسوي سي شيف ليو vers des zones un peu isolées de la wilaya Tizi Ouzou. Ailleurs, parce que après l'étude nous faisons les différentes daïras à l'échelle de wilaya, sans que des généralistes ou sans des spécialistes. Donc, pourquoi pas pour ailleurs, le médecin le médecin. On a consulté plus de 45 000 personnes gratuitement. Nous suivons des cas, les radios, les scanners, les chaises roulantes, les handicapés. Nous suivons plus de 871 personnes. Parce que l'action est mais le Sahara le suivi. Pourquoi? Donc, c'est des cas, c'est des cas socialement zmirnara, handicap physique ou zmirnara. Donc, notre but, c'est de dépister les gens. Pour le programme prochainement, le 15 on va vers Iboudraren. Donc le 22 on va vers Makouda. Le 8 mars on va vers Micheli. Par rapport à l'action النساقي مثلا تونا الله يبارك اصطرح بس اصطرح بن اتصلح يعطيهم صحه والغاشي غتيقوى دونك نكوني on est à leur disposition jusqu'à la fin de journée يعطيكم صحه. Justement, je profite de l'occasion d'annoncer un appel نغتغرين الغاشي à chaque caravane c'est parce que c'est pas donné نبض بغينا غنزنت les autres wilayas. Donc, non, c'est pas un service, c'est un devoir. On considère l'humanité comme un devoir, c'est pas un service. Donc, on est à la disposition à chaque fois caravane.
ذاكي باش كتزرم دي لا ريجيون يانكي بوزكان نخدم أحرق، نخدم حورة، نخدم ميغر سافن، نخدم بوزكان فيلاج، نخدم إذكارم. دونك قرار لا زون لا بلو غاتي سي لا ريجيون بوزكان. ان شاء الله اي غرد نتوغال باسكو استرحب نيسنا وفرح نيسنا اوني ا لور ديسبوزيسيون. أزول فلاون يثزوا وخنينا ثنما ثم قاتل يمدوا سوث ذاكينيا اسنينا ثنما ثم قاتل اسوسياسيون او بي دي اش ايدي بونيدس طبا ثكيا اثدا تصايح سلاكا فانيكيا بازي فلاس نبوتي دا ثدا تصايح باشيان هاد عدينا كل غاشينس وليون ماذا هي هذا باغ اكزومبل تيزي الزون هذا حال الجزائر سي كي سي قايف نصوض سنين طبا ثمي تداف كنا نوايا تعدى صافا لغاشي كثان تدفغن داك ليا لي ميدسان لا ديفيرونت سبيسياليتي سنينا ثاني ما ثم قواتو كوي ذاك غادي يعاونن القديشه كي لا كافان سوا ذكاس سوا المطوف هي غيعاونن الى كافان كاين صحيح.